Umunyarwanda niwe wagize ati akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Michael Tesfaye ukomoka muri Ethiopia na Adonis Jovan Faila ukomoka muri Amerika bagenze henshi birangira bahuye n'Abanyarwandakazi bo mu itsinda rya Mackenzie aribo Miss w'u Rwanda 2020 Nishimwe Naomi na Uwase Katia Kamari, ubu bakaba bari mu munyenga w'urukundo rw'ubuziraherezo. Hari n'abandi bagize bati Guy before getting married first visit Rwanda. Mbere yo gushyingirwa musore uzabanza usura u Rwanda. Ahanini baba bashingira ku bwiza bw'Abanyarwandakazi. Byinshi wabibaza Rugumi Saidi ukomoka muri Tanzania bivugwa ko ari mu rukundo na Miss Jolly Mutesi cyangwa Tumelo Ramaphosa umuhungu wa Perezida wa Afurika y'Epfo uheruka kugaragaza ko yihebeye Kate Bashabe cyangwa se Idrissa Ouedraogo ukomoka muri Burkina Faso uheruka gusezerana Vestine. Gusa karagaciyemo kuko mu by'ukuri buri gihugu habamo couple nziza zitandukanye. Mu bihugu byinshi bigize umugabane wa Afurika hari ibizwiho kugira abakobwa beza, muri byo nta kabuza u Rwanda ruza mu by'imbere. Uramutse uhuye n'umuntu udafite indwara yo kwirengagiza ukamubaza abakobwa beza mu Rwanda, mu rutonde yavuga nta guca ku ruhande ntihabura kuzamo abagize itsinda rya Mackenzie. Aba bakunze gutigisa imbuga nkoranyambaga kubera ubwiza n'uburanga bw'abaribarizwamo. Aba akaba ari abakobwa n'abagore bafitanye isano ya hafi cyane. Igizwe n'abantu 7 ariko abazwi cyane ni abantu 5 harimo Miss w'u Rwanda mu mwaka wa 2020 Nishimwe Naomi na bakuru be 2 aribo Katia Uwase Kamari imfura mu muryango na Brenda Iradukunda akababohera. Hakiyongeraho Eri Madra Uwineza nyirasenge wabo akaba mushiki wa papa wabo ndetse na Pamela Lowana Uwase mubyara wabo. Aba bari n'abategarugori baherutse gutaha ubukwe bwavuzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga bwa Haji Sadat Musemakweli na Uwera Bonete Queen bwabereye muri Chateau Marara ya Dr Christian Marara iherereye mu karere ka Karongi, aho byavuzwe ko ababutashye banenze serivisi ya hoteli kandi barahenzwe birangira RDB ifunze hoteli Chateau Marara ibanje kugira ibyo isuzuma. Tudatinze tugiye kurebera hamwe byinshi kuri aba bari bo muri Mackenzie. Ese bamenyekanye bwa mbere biturutse kuki? Bamaze kumenyekana babyaje icyo ayo mahirwe? Bahuye bate n'abakunzi babo kugeza babanye n'ibindi bitandukanye? Muraho neza mwese, turabasuhuza tunabifuriza kugubwa neza. Turashimira mwese mwakoze subscribe n'abanditse comment, tubafite ku mutima. Ni ukuri Imana ibaduteteshereze. Nawe utarakora subscribe ndakwibutsa kuyikora. Ndakubwiza ukuri ko ari cyo cyemezo cyiza uzishimira wakoze none. Urakoze ubwo uyikoze. Ku mwanya wa 5 mu itsinda rya Mackenzie hari Uwase Katia Kamari akaba ariwe mukuru muri bo. Ubu ari kwitegura ubukwe hamwe na fiancé we Adonis Jovan Faila uzaba ku wa 5 Nzeri mu mwaka wa 2025. Adonis Faila yavutse ku wa 11 Nyakanga mu mwaka wa 1993 akaba afite imyaka 32. Uyu mukinnyi wa basketball ufite inkomoko mu Rwanda akagira ubwenegihugu bwo muri Amerika yavukiye muri Chicago, akoze akinira amakipe menshi atandukanye, aho muri Nzeri mu mwaka wa 2017 ariho yatangiye gukina basketball nk'umwuga. Nyuma yageze mu Rwanda muri Gashyantare mu mwaka wa 2020 aza gusinyana na Reg Basketball Club ku wa 8 Kamena mu mwaka wa 2021. Ubu akaba ari umukinnyi ukomeye ukinira ikipe ya basketball y'igihugu APR Basketball Club. Mu kiganiro Adonis yagiranye na BNB Kigali 89.7 FM yavuze ko mbere yo guhura na Katia yabanje guhura na Brenda ahantu atashatse gutangaza. Nyuma mu mwaka wa 2020 aza guhura n'abavandimwe ba Brenda aba inshuti n'umuryango wose. Igihe yari agiye gusubira muri Amerika yabonye nabo bafite imbwa abasigira imbwa ye yitwa Chief. Mu kugaruka asanga barayitayeho neza. Bamutinyuye gusohoka kuko we yari umuntu ukunda kuba ari mu rugo, maze biza kurangira bakundanye n'umwe muri bo ariwe Katia Kamari mu mwaka wa 2023. Ku mbuga nkoranyambaga urukundo rwabo rwamenyekanye muri Mutarama mu mwaka wa 2024 ubwo Katia yakundaga kwerekana yagiye gushyigikira umukunzi we aho yabaga yagiye gukinira. Mu kazi Adonis yagize imvune yatumye ajya mu bitaro muri Amerika, umukunzi we Katia amuba hafi aza gukira agaruka mu Rwanda. Katia ashinzwe finance muri Zoe, akaba anagira imbuga nkoranyambaga yinjirizaho amafaranga nka YouTube, aho anyuzaho bimwe mu bigize ubuzima bwe bwa buri munsi.
ku itariki ya 31 Ukuboza mu mwaka wa 2024 bishyira ku itariki ya 2 Mutarama mu mwaka wa 2025 nibwo Adonis yambitse impeta ya fiançailles Katia amusaba ko yamubera umugore nyuma y'iminsi mike Miss Naomi akoze ubukwe nawe ntiyazuyaza arabyemera. Gusa akaba wa mugani ngo nta butaha butagezwe intorezo, nyuma yo kwambika impeta bahise bibasirwa ku mbuga nkoranyambaga bashinja Adonis ubuhehesi, aho hasohotse ubutumwa bw'ukoresha amazina ya Ella Rwanda ku rubuga rwa X buvuga ko Adonis yacaga inyuma umukunzi we akaryamana n'abandi bakobwa, ko Adonis atari uwa Katia gusa ahubwo ari uw'abakobwa benshi bo muri Kigali. Adonis yaje kumusubiza agira ati ishyari rizabamara, ati njye ndi uwa Katia gusa. Abantu bakiri muri ayo magambo, Adonis na Katia bahise berekana ubuzima bwiza barimo, aho basohokeye muri Dubai bahita basohora n'itariki y'ubukwe bwabo igihe buzabera. Amagambo aragabanuka. Tubifurize kuzagira ubukwe bwiza, bazahirwe. Umwanya wa 4 turahasanga Uwase Loana Pamela, akaba mubyara wa Katia Kamari n'abavandimwe be. Yakundanye na Mwizerwa Martin Carlos, umujyanama wa Miss Naomi Nishimwe mu gihe yari afite ikamba rya Miss Rwanda. Yamugaragarije ko ari urukundo ruherekejwe n'ibikorwa, maze amwambika impeta ku wa 9 Ugushyingo mu mwaka wa 2022 amusaba ko yamubera umugore. Bidatinze ku wa 8 Ukuboza mu mwaka wa 2022 basezerana mu mategeko kuzabana akaramata. Hama ku wa 15 Ukuboza mu mwaka wa 2022 bakora ubukwe muri Romantic Garden ku Gisozi. Uwase Pamela niwe washyingiwe mbere mu bakobwa bose bagize itsinda rya Mackenzie, akaba ari umuhangamideli ushinzwe na marketing muri Zoe. Umwanya wa 3 turahasanga Iradukunda Brenda, akaba ubuheta mu muryango wabo. Uyu ni umushushanyi mwiza, akaba umuhangamideli muri Zoe. Atekereza design y'umwenda, akabwira abadozi uko iyo modeli iraba imeze, maze bakadoda ibyo yababwiye. Uyu kandi mu mwaka wa 2023 yakoze umwuga w'itangazamakuru kuri Power FM. Ntabwo ubuzima bwe bw'urukundo yabusangije abakoresha imbuga nkoranyambaga. Uwineza Kelly Madra niwe tugiye kugarukaho ku mwanya wa 2 mu bagize itsinda rya Mackenzie. Uyu nyirasenge wa Nishimwe Naomi ni umuyobozi mukuru CEO w'iduka rya Zoe afatanyije n'abagize itsinda rya Mackenzie. Mu gihe cy'amashuri ye yakunze kwitabira amarushanwa yo kujya impaka debate competitions, agatsindira n'ibihembo bitandukanye. Mu buzima bw'urukundo, Kelly yambitswe impeta ya fiançailles n'umukunzi we ubwo yari amaze kwambikwa ipeti rya Suriyetona mu gisirikare cy'u Rwanda. Ubu akaba ari Liyetona David Nsengiyumva, anakinira APR Basketball Club. Bakoze ubukwe bw'akataraboneka ku wa 24 Werurwe mu mwaka wa 2023 bwabereye mu Ntare Conference Arena kubwo kwitabirwa na Perezida Paul Kagame n'umuryango we, aho na Captain Ian Kagame yambariye Liyetona David Nsengiyumva. Nyuma yo kwibaruka imfura y'umuhungu mwiza mu mpera z'umwaka wa 2023, ku wa 7 Kamena mu mwaka wa 2024, Kelly Madra yasoje icyiciro cya 2 cya kaminuza muri Africa Leadership University mu ishami ry'ubucuruzi mpuzamahanga International Business and Trade. Ku mwanya wa mbere hari Miss Naomi Nishimwe. Uyu mujeni Marie w'imyaka 26 yabaye Miss w'u Rwanda mu mwaka wa 2020 ubwo yari afite imyaka 21, ahagarariye umujyi wa Kigali asimburana Mwiza Megan wari Miss Rwanda 2019. Uyu mwana wa gatatu mu muryango w'iwabo niwe muto mu bagize itsinda rya Mackenzie, akaba mu mashuri yisumbuye yarize Meg Mathematics, Economics and Geography. Ashinzwe kwamamaza mu iduka rya Zoe afatanyije na bagenzi be bo mu itsinda rya Mackenzie, akanagira YouTube acishaho bimwe mu bigize ubuzima bwe bwa buri munsi. Michael Tesfaye ubu akaba umugabo wa Naomi, ni umunya-Ethiopia wabyawe n'ababyeyi b'abanya-Ethiopia w'imyaka 30 y'amavuko, wavukiye muri Canada ahazwi nka Toronto. Amashuri yisumbuye yayarangije mu mwaka wa 2014, aza no kwiga kaminuza imyaka 3, yiga Environment and Public Health, bivuze imibereho rusange y'ibidukikije n'iy'abantu, kuva mu mwaka wa 2015 kugeza mu mwaka wa 2018. Yaje gukomeza icyiciro cya Masters muri kaminuza yo mu Bwongereza mu mwaka wa 2020, aho yagiye muri Rotary Club, aho bari bafite umushinga wo guha abanyeshuri ibikoresho by'ishuri. Uwo mushinga ukorerwa mu bihugu 3 bya Afurika ari byo u Rwanda, Kenya na Tanzania. Igihe yasoje amashuri yagarutse mu Rwanda aje gukora ubushakashatsi uko yakongera gahunda z'ubuzima mu Rwanda.
yabanje kwimenyereza umwuga amezi 4 muri Kaminuza y'u Rwanda areba uko Abanyarwanda bakora imishinga yabo, nawe aza kugira uwo yakoranye na Miss Amanda Kariza wo kwita ku buzima bwo mu mutwe hifashishijwe ikoranabuhanga. Bawumuritse mu irushanwa rya iAccelerator ryateguwe n'Imbuto Foundation, uza gutsindira miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda yo gufasha kuwushyira mu bikorwa. Mu buzima bw'urukundo bitangira, Katia niwe wahuye na Michael Tesfaye bwa mbere muri resitora, baraganira. Michael amusaba nimero za Miss Rwanda Naomi kubera Naomi yari afite umushinga ujyanye n'umushinga Michael yakoraga, abona bazakorana neza. Mu kiganiro bakoreye ku rubuga rwa YouTube kuri chaîne ya Naomi, batangaje ko Katia amaze guhura na Michael Tesfaye yatashye abwira Naomi ko yamuboneye umugabo, ntiyamubwira iby'imishinga. Naomi ategereza guhamagarwa na Michael, araheba. Nyuma y'ibyumweru 2 abwira Katia kwibutsa Michael kumuhamagara. Michael amaze kwibutswa na Katia yahise ahamagara Naomi, bahurira ku iduka rya Zoe maze baraganira bamenyana gake gake. Ku isabukuru ya Michael basohokanye nibwo Naomi yafashe iya mbere abwira Tesfaye ko amukunda, ariko ntiyabyerura cyane, baza gukundana batyo. Muri Mutarama mu mwaka wa 2024 nibwo Michael yambitse impeta Naomi amusaba ko yamubera umugore. Mu mpera z'umwaka wa 2024 nibwo bakoze ubukwe buhenze bwitabiriwe n'amahanga, hifashishwa umusemuzi kugira ngo bose babwisangemo. Izina Mackenzie risobanuye Daughters of Wise Ruler ntabwo ari izina ry'umuryango, ahubwo nibo baryiyise. Baryiyise bakiri mu mashuri y'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye muri FAC. Ubwo bakundaga kuba bari kumwe, abantu bakababaza niba bose bavukana, babonye batazashobora guhora bisobanura biyita izina rimwe. Aba bari bavukiye bagakurira hamwe mu mujyi rwagati. Kubera gukunda kuba bari kumwe, bigeze kwifata video basubiramo indirimbo Pour Me Water y'umuhanzi wo muri Nigeria witwa Mr Easy, bayishyira ku mbuga nkoranyambaga kuri Instagram. Brenda ataginga Mr Easy avuga ati ashobora kubireba cyangwa ntabirebe ntabirenze, ariko kubw'amahirwe Mr Easy arabireba, ahita nawe akora repost, abantu benshi bahita babamenya. Mackenzie yamamara ityo, abantu batangira kubegera ngo babamamarize ibikorwa byabo. Gusa akaba wamugani ngo abajya inama Imana irabasanga. Mu kumara igihe kinini bamamariza ibigo bitandukanye, bihaye igitekerezo cyo kugira umurimo bakora nabo bajya biyamamariza. Batekereje byinshi, gusa baza guhuriza ku gucuruza imyenda bakoze bo ubwabo. Batangiye bakorera ku mbuga nkoranyambaga, bakohereza imyenda ahantu hatandukanye. Nyuma baza gushaka aho bakorera, maze iduka ryabo baryita Zoe, akaba ari ijambo ryakuwe mu Kigiriki risobanuye ubuzima. Abenshi bagira bati gufata risque ni ukwizirikiraho igisasu. Aba nabo bizirikiyeho igisasu kugira bafate umwanzuro wo gushaka aho bakorera. Bagize ubwoba bibaza niba bazabona yo kwishyura iduka, ariko bagira amahirwe yo kugira imiryango yabo ibatera imbaraga ko babishobora, nabo bashiramo agatege barabikora. Zoe iza gutera imbere, bakanohereza imyenda bakoze hanze y'igihugu cy'u Rwanda, bakomeza no kwamamariza ibigo bitandukanye ariko bidakora imyenda nkabo. Aba bagize Mackenzie bari hagati y'imyaka 26 na 29, ubu bamwe bubatse imiryango aribo Pamela, Kelly na Naomi. Naho Katia ubukwe bwe buteganyijwe muri Nzeri muri uyu mwaka. Brenda we ntabwo ubuzima bwe bw'urukundo yabashije kubusangiza abakoresha imbuga nkoranyambaga. Wakoze kubana natwe muri iki kiganiro cyagarukaga ku mateka y'abagize itsinda rya Mackenzie. Niba wabikunze wakora share ikagera no ku bandi, na subscribe itabuzemo. Urakoze ubwo bikoze.